Tu se dolazilo sa porodicom i taj dan se pamtio kao nešto što nas je povezivalo, kao mesto susreta, tradicije i budućnosti. Meni kao rođenom Novosađenu, Novosadski poljoprivredni sajam budi uspomene da detinjstvo i na mestu susreta ljudi. Novosadski sajam prošle godine napunio je 100 godina od osnivanja, a ovo je njegova 91. poljoprivredna manifestacija. U regionu nema veće i važnije poljoprivredne manifestacije od našeg sajma koji je bez dileme i u bivšoj državi bio brend koji se voleo i poštovao kod svih poljoprivrednika. Poljoprivredni sajam su ljudi i energija koji čine. Dokle god ima ljudi koji prave dobru energiju, koji prave dobru biznis klimu, koji znaju šta treba da rade, koji se bore za i bolju setvu i bolju žetvu i veći prinose, ti ljudi vam čine poljoprivredni sajam, a ne objekti i mašine. Proglašavam zvanično otvoren 91. poljoprivredni sajam u Novom Sadu.